Narukas ng ibang ayaw hiyapi. Kaminsiyan diyong akada dakajing sengguba. Hakikmat diyong pingala ya kajing syay. Vipenjano ya kajing dumhapok diyong Ngamdom kam syuhya kepertay baro Ladap hidon tang hajan jonga Namar kajingit kabangapen pau Kalong kabas kembat kabasisya Lada kalinti kalong kabajengay Ngadang kuah banyay dringkat bati Lada kapor kapen kelayangi Ngakular bangan nyemih no yapi Ngakular kajing imbaroh ngalong bati Watla ka bertekan kiladu Kajing gitjong ikan ne junong Ngakular bangan gitiapi Kajing suluk lane laki jingge Man kami nga berkati api Kami mesin jong akas ngeu kemen Man habang ayos ngeu ya kasur jong pi Kapen penggat ya kadoh nujungan Ngatip bayum don jinggim kabajangay Klem dadon rengkat mapi Hingray ladapi dangdan bate Ngangait bangin laban yait syakmat Watla kalerkan beda kabor Watla usla pun hap halor jongi Ngan namrieno syong suk napi Namar pilong kajinggi basisya Ngakulah Kajinggim sertangan long bati Watla ka pertekan kiladur Kajinggit jong ikan ne junong Ngakular bangan nitiapi Hakajing suk lane aki jingge Lada ngahap haki jing sniulen ki jingge Lada du kalentingan yalam yapi Tinte lada pis ngau tait Ngandon hajan ban kersan Lada pija ungat ngan pentang yapi Namar ka jingit kam day tangki kentian
kadai kakular kabangi bathadonut. Nadu kane kasngi, hadu kasngi bakaddu. Nginyaid lang rengkat, barongi armut. Ngakular bangan ni tiapi, wat hadu bakas ni kan sase, wat hadu baki kurkin saja, kajingit jong itong dan say ngakular ngan ni aliano yapi, ngandon rengkat bakti serta vilong kajingit jongan. Filong ka jingkular jongan. Kinte Filong ka jingin paro jongan.